hati. Ingatkah Bang Pian waktu di Paharangan nang ada undangan sampian nang maisi. Waktu sidin bulik Pian ada bepandir lawan ulun bejanji. Ujar Pak Haji yai semalam membawai ulun hendak nito ka Jambi. Ada pangantinan anak sidin laki-laki. Ujar jel kaina pajangan ulun tolak lawan abah duni. Bujur topang ulun kadema iya akan cuman maharap di hati. Jadi lawan Pian langsung ulun doakan Fatihah 4 Pak Haji yai dalam hati. Neh alhamdulillah bertemuan hari ini. Jadi lawan Pian ulun menagih janji kaina bila bulik berangai dibawai. Bila ulun kada ka Jambi berangai ganti rugi. Ganti rugi.